Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Bilibak mo ken Jonas. Talagang ayatan na ni Eloisa. Dahil talaong, tadadakkel apader, itinagpaitanda. Saan ngamin akayat ni Madam ni Eloisa kapo iti kinapobreda? Ay, anyalakit din ko nakmanandag iti daduma abak nang. Nalabos dala unay. Ultimo karbangan ti may sa ataong agayat katgatangan da. At da umawawag iti cellphone ko. Awan matnagan na. Kaya't nasawan. Sino nga ta daytoy? Ni nga ta Eloisa? Naitugmatan. Sumbatak ko man. Sino nga ta dayjay? Wrong number nga talaang? Nagbidot ti caller wano. Urayag nga umawag manan. Katno tiyak mauray. Siya kunti umawag. Apay nga taakas to'y. Sino dayjay akula? Ay, kunaklakit din nun ni Eloisa. Amukon. I-text ko, barang nung ag-text back. Ang mga nun nalubat laang. Darasan dawal, pumanaw tan dito oy. Oh. Angat na pasama kiti opisina ni Mayor Solomon, madam. Saan ba pulos naman nga umay ti kabusor ko? Awang ka din imbagbaga ni Mayor. Masanga ilina ni Don Gonzalo. Awan. Kan saan kami pa yan nabayagan nakapagsarita? Saan ko pa yan naibaga, ti gagarak? Naday na. Nakaruwar tayo ni ti munisipyo. Sa dino ti papanan tayo, madam. Saanan nga imawag dayjay? Di pa'y nag-text pa. Mabalin, arong ko laang. Number tinaawagan na. Awan. Talagang sakit din na nang lipatan ni Eloisa. Wano. Pinagkariidi ni Madam apot dindan amaming pinsan ti komunikasyon da kada kami. Apasit titulagan da. Kan katukat ti dakkel agatan. Ay, piman mat ni Eloisa. Andaman ng color kat. Tay number itay. Hello? Hello? Saan mat-agnag sao? Hindi na ba't sinumbatan ti text ko itay? Sino nga tangag paiso dayjay? Maburbur tiyaan na. Relax, madam. No awan tayo lang iti munisipyo itay. Pinaltogak komandayat Don Gonzalo. Ada kami to abadi kanda. Ken ada lagi ti polis yelabi ti munisipyo. Saan ko pa'y kidakay at tikasta ko mga ramidan nyo? Tasyak ti mapabaso, tamo da si ka ti driver bodyguard ko. Ken, dahil tani may isa ka na panunod ko, madam. Sige,
Partakam tiyag pataray, tadaras tayo makadano na di safe house. Ado ti kayat ko pagsasaritaan tayo. Sige, madam. Da kayo ti masorot. Awan di mga ipaspasada iti tricycle ni Amay Pe. Isot ko na di nagdamaga kakaaruba da. Nakigtot ka numat. Iti kilaat nga ipapano dagiti agama. Ngumsakbay na kano. Kanahin nga adda na pipintas alugan. Ngagsarsar ding iti batog ti balay da Amay Pe. Ay, masiguradok. Damami dagijay. Ken iti na minsan. Adda kanupay ng sukon ken Amay Pe. Agsubli-subli da kano. Sakbay ti ipapanaw da nga agama. No kasta. Masigurado adamami dagijay. Dadawal lakit di. Kaya't yung asawan, saan pa ngayon may ni Mami? Saan pa, sir? Sige. Thank you. Agtrabaho kay lang. Saan mo tamasapo labin sa binsak pala teramidan nyo? No kasta. Nagdiretso ni Mami iti opisina ni Mayor Solomon. Saan na din magas iti opisina? Adda ka di pa iti opisina ni Mayor aging gaitan. Anya ka didibili nyo ka na kami, madam. Ipas na kyo paliwan ni Don Gonzalo. Iso matararamitin may madam. Kaya't ko matayan na dyan, iti kabiitan na panawan. O, dahil tatibili nyo, matungpal. Basta awak, tainal daw nga adda ijay. Ulitak man na nagridam kayo. Amangan no pumaiso, timbaga ka na kayo, madam. Huh. Saan lang nga napadpadasan ni Mayor Solomon ti mangulag kanya kung mang double cross kanya. Anya di kayo asawan, madam. Sana gandatin ti mangisukat kanya kini Don Gonzalo. Tagpadadapo ka mo kiti da ito'y alubong. Sige, madam. Anya man nga bili nyo. Aramidan may ora mismo. Wan. Talagang aramidak. Kat saan kayo asumardeng ha? Aramid ti pakakitaan. San kading agpatinggalang iti sao? Plano saan ka madano ni di opisina, iho? Wan Mami. Tiyan mo kit di kat madanon kayong ditoy. Tadapay na panak. Sana ka nagbayag iti opisina ni Mayor Solomon. Kaya saan kami mata nakapagsalita ng adang mintimta nga asungot. Unay daytan. Anya nga asungot. Ken asino? Timur talaga busor ko, akasosyok idi iti negosyo. Ni ka di Don Gonzalo tidakdakamatin nyo, Mami? Wan. Saan ko nga mo ninranta ni Mayor Solomon ti panagranami ijay, wano saan. Ang napintas ko maday di agundaway ngagsarita kayo. Adya. Amang ano panggap ni Mayor, ti panagkapyayo. Nukas ta ti panggap na apay adi na nyawag kanya. Wano saan? Amang ano naira na laang mat amapan ijay ni Don Gonzalo? Basta. Saan ko akayat nakasango na diya tao tapuor ti kararwak. Ay, amoy Mami. No panunutan. Basit lang abanag dayjay. Nung pinadakil yo. Anya pinadakal? Insulto tinaramid na. Tadi na malain konsulta kanya. Wan. Ngam nagdakas ti imbunga na. Tada kayo ti may sa kadagiti suspek nga day ti likodan dayjay na pasama. Uray mamin ribu da nga agatap kanya at tawan pa manekdek da iti atap da. Ngam da kayo ti adda iti likodan dayjay na pasama. Karamba! Apay ka diya si kapay nga anak ko ti agatap kanya. Mami, ada pagsasaudag iti lalakay. At tilandok, kat isumot lang timang dadal iti bagina. Anya! Timot lang lati na timang dadal ken kwa na mismo.
Nagabanawan ni kumpadre Gonzalo. Saan kami na nakapagbayagan nagsarita? Ngayon kay kumanti kong daway na nakapagsarita da kan doon niya kandida. Tauray siya kumanti ng ornos ka na kwada. Ngayon nagbaragsot ni kandida. Saan ko na naigawid pa eh. Manyalagid din ngagpaiso. Nangato launay di porwana. Na pride launay. Anya nga tatibagana kumakaniyak. May baban ni di politika. Hun kayam. Di nasaukan niyak ni kumpadre Gonzalo. Ada kano nang idanon ken kuana nga dagpaspasyar ka nang iti barangay ngagdamdamag no anya ti parikot da. Tatulungan ni Dani doon niya kandida. Nadanday. Ha? At dansagit ipanggap na ngagkandidato. Saan nga ta akin na mayor? Dawel, saan na rimrimwar ni Madam iti kwarto na si Pulsimmang tayo. Juan, nakaluksaw lao na igapi ti panagranada kan Don Gonzalo iti opisina ni Mayor Solomon. Anya nga ta ti kanayon aranrantaan ni Don Gonzalo ijay. Agkumpare da, Ilyong. Natural lang da. Kasano da ita? Saan ta nga ta na maornos ti sosik da? Nang runa no ni Mayor Solomon ti mamagkapya kadakwada. Saan mo lang amuunay ni Madam Candida Ilyong? Saan na basta makikapya na jay? Dahil talang Nangato ti pride na. dahil tamat ti napaliyo ko. Nangatula unay kaputabak ng kita amlagan tinapasamak iti relasyon ti anak na kanti katulong da. When? Pinagtignay na ti kwarta na ti kinaturay na ultimo anak na awan na aramitan na. Kasta ni Madam Candida. Takunara. Awan pa'y kinayat na adi na nagunod. Ket ti arapaat na nga agbalin abi si Mayor. Saan ko masumbatan? Ngam awan imposible no agraw ti kwarta Ilyong. Kanti ko na ano isunton ti si Mayor. Papapatay na ni Mayor Solomon tapno ison ti Mayor. Dahita ti pagkakitam no asino ni Madam Candida Ilyong. Adamat pagsasao dawel. Awan ti agpilang adinto agpulo. Husto ka. Dahil ko na dahita akarma. Santa na parikot na Ilyong. Makamoy di biyak na. Tirigat na dawel. Karaman tayo kadagiti narugkit nga aramid na. Kasta lang di biyag. No nakurabay ka. Bagim lang ti may roman. Apay na mo nagkapailaang dito itawag. Ang mga no agungot manan ni Madam. Saan? Ibagag lang imayak nakikapi. Imbag ano mamati. Nanghuna kat naputod ti ulo na. Imbaga na kadiking kadika po na. Sa anak ang nagdamdamang. Ang mga no ungtan no bukawan na. Anan mo sa blang. Imbag to lang no agasawataan. Dasan na kanton kong taan. Anya? Wan man.
Padasan na ngungtan na kadamagi ka na. Sus! Amom ka di, nga inungtan idi nakisarsarita at kan ka? No agpaaramat ka no, papanawan naklaang. Nuwagasawatan, saan nakapapanawin? Siya, kimagam mo. Ahu! Anya nga gasawa ta? Apay, amom laangan aya akayat ka. Sos. Anya ko bati sa bulong kanyak. Natarak naman. Dakal ti sweldo ni madam. Uray pay. Nagluko kan samat. Ah, No anya ti paaramid ni madam. Kat aramidam nga uray dakas. iso nga ron ti boss ko. Uray dakas? Aramidam lata? Awan mo dakas sa paparamin na. Ahu! Asino nga raw tinangtad iti kwarta kada iloy sa akin ama ipe? Ni madam, kinadwaan mi lang. At daman-damagan? Talaga amahal na? Anyo na da? Pinilit yung kadi nga intad ti kwarta kada iloy sa? Saan ko nga mo kan madam? Nagtungtungpal kami lang, mat. Mga no, binutbutang nyo lang ida. Iso ang napilitan daan ang ngawat iti kwarta. Awan kami ditan. Ulitan. No anya ti may bilin ka na kami. Isot aramidin mi Tonyang my love. Kasta gayam. Saan ka kaya? Uray dakas gayam ti paaramidakan ka. Aramidam uray agbasol ka iti Diyos. Katulong laeng kon kunatayo kan Tonyang ngam adamat gayam sirib na dawol. Ngon nakigtutak iyong. Ngam natiliwan na ka. Oray san ko ngay namin ada tayo tinang butbutang kaday Loisa. Gandadag na. Naawatan na. Salbag. Huwag nga rod. Kad amangan no madakamat na kan Jonas. Oray madakamat na. Awan matlang ti maramidan na rayay. Pasorod matlang ni Jonas itinada. Dahil tangarod tinadlaw ko. San namat anay laban kan madam ti ayan ayat dagan ni Loisa. Awan maaramidan na tanaturay kan nabilag ni madam. Saan nga amo ni Jonas nga addagons ni madam. Ken san na nga mo? Adagdakkel iti porsyento dagiti negosyo ni madam apagtataudan iti kinabaknang na kat nagtaod iti illegal winudak sa wakas. Saan na nga tangaam mo? Saan? De dati pa nagkunak. Ngamuri pa mo na. Awan maramida na. Kas iti nakunak. Paspasoron matlaang kan ni madam. Kas labakla. Taanak mat ako ng unay ti kunak. At yak maawatan nagiti impakpagan ni dawal. Unay saan na nga inaklon. Amo nga isuda tinang butbuteng kada ama ipikan Eloisa. Amok nga amo amin ni dawal dagiti aramidan ni madam. Kas iti naywaragawag. Ani madam ti adda iti likudan ti pan nakapapatay ti agnagan iti Rufino Cruz. Nga empleyado iti nagsugpunan dakin Don Gonzalo a negosyo. Awan lakano tinabatan nga ebidensya sigun iti batikos dagiti radio announcer. Iso abdi da mabalin agkamagan ni madam. Ay, anya nga tatilangan ni madam no mabalon. Siguro kasla marabutit nga agkul mag-itisulit di pagpalutan. Kanya ti kinunayo, papa? Nagranada ni nung Gonzalo kan donya kandida di opisina yo? Wali ha. Katanyat na pasamak. Biglaan na kiti pasamak. Saan ko anam naman na dumtang ni ninong mo? Tasan namat ngayon bagbagakan niya. Anya tinarami ni Tita Candida. Apaman nadakastrag ni Compadre Gonzalo iti opisina.
Nagwag te nga ti makder ni Doña Candida. Bulon na nagdardara sa rimwar. Inatibak, ngam kasalasim yaga pa na rimwari do opisina. Kasano daytan, Papa? Imbes ko mga agkapyada. Dahita siguro ti santo ang mapasamak. Tay nakusaran ni ninong mo ni Doña Candida. Nga isot utag iti pandakabapatay day di Rufino Cruz. Anay patugawa general manager iti kumpanya nagsugpunan dadwa. Ay, sus! Awan nga raw din Imbes na agkapyada ko maawanan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Dawal. Anyat madamag. Madam! Nandamanan ni Don Gonzalo. Iti opisina ni Mayor Solomon. Kadamangan, no pagsasaritaan takan, ang runa ti ipapan mo, kan panagsarita yo kan Mayor. Uray niya rumwar, katsurutin niyo. Wan, madam. Ambusan niyo, tiyawanan bay na Gonzalo. Sige, madam. Basta na ganon. Bye. Sana mabalin ang mabulilyaso dagiti planok. Nang runa ti padang mayor ko. Tapno na bilbilag ak tumanan. Basta di ang baga, kumpadre. Doble no di man tripling anad. Ang mumatan ti kinatuso ni Doña Candida. Wen, kumpadre, nakurang lang amin ti ebidensya mga itudo, iti pan nakapapatay de Rufino Cruz. Iso asana maristar. Wen, may sabay na ita. Adot kwarta na. Kahit mabalin na pagtignayan, tapno makaluban na ti dakas nga ramid na. Wan, kumpadre, insurok matan ti rumbang nga ramidam, tapno sandang agbaligi amang badaygan ka. Wan, baliwam ti langam na rumuwar ka mabalin. Wan, nusan, agpamarang ka akas babae. Baba ni ti panagkawas mo di kawas ti babae. Aramidam na ita. Wan, kumpadre, sige. Wan, bye. Awan, panagtalag ko ti daya Doña Candida. Tuso, at mabaling nga giwaya ti dadang. Palikid ang lalakid din ni Kumpadre Gonzalo. Sino ang tamad na iting mauawag? Hello? Ano yan? Sino ka? Awan karbengam amang bagbaga winumang bilin kanyak no asino ti kahit ko akatandam iti umay apa nagbibili. Ha? Isit. Anak ipakang abakas. Tao lakid din ni Doña Candida na ijeng mawag. Paiman. Dapay matlagayam kasapulam kanyak, Mayor Solomon. Amok. Ana sa gadinagam mo Doña Candida. Kamsan na kumamod apang taan kandiktaran iti nakaramidan. Anya ka diti bagbagam. Saan ka kumanagin dyan mo Doña Candida? Atay mawag kaniyag kat balbalagan na. Asaan ko kanong ituloy akatandam ni Kumpadre Gonzalo? Anya? Aday mawagan ka, kulap? Juan, nusan ako nasuportaran rin natulungan. Awan marami na. Saan ko nga mo ti bagbagam? Awan binilin ko atawa mga ibagakan ka iti kasta. Nga ta?
Apay amang bilinak pay lang iti mga ibagakan ka iti gasta. Di siya kla kumadabis mo. Andya. Lading idag doon niya kandida. Nakaun-unan ni kumpadre ka ng ibaga, iti tarigagay na. Huh. At the word of honor ko kunakmanan doon niya kandida. Siyempre, isod nga kauno na. Iswadyak mabalin ng babawi. Malaksid. No iswa mismo tiyag back out. Ibagak matenken ka tipod no, Mayor. San ka nasuportaran? Kanawan makalapad kanyak no awan katandem ko. Awanan nyaman na. Ang daking ka na ita. Puno awan makalapad kang ka. Talaga. Kat makita no asino ti adagasat na. Gamsyak mo tiyag balag itaton niya kandida. Oh, anyamot na ita. Saan ka ngagbidot nga garami titidagas kontra di kompadring. Tasyak mo dan di makalaban mo. Karkaritan na ka di, Mayor Solomon. Laglagi, ma'am. At utamok na illegal nga aramid mo. Oh, sige, bye. Ah, hindi ako nan bait. Saan nan amalakip ti adtuan na itultulong ko kinkwana. Ngam na kay kadting akon. Ituloy ko ti panagkandidatok to. Kat agalwad ka, Solomon. Tinagan kamot ita. Saan ko amang itay ti saritaan da ng makapungpungtot ni Madam Senyorita? Ay, apay nga taan ni Mami. Kagurgura na amin ataw iti aglawlaw na kunakmanan. Iso Tonyang. Paspasin siya amlatan no kasya kapungtot na ka Awan parikot, Senyorito. Narwama kun kan Madam. Nangro na ka makapanawak Tonyang. Patuluyam ti panggap mo nga umadayaw? Wen, ngam pangasim. Saan mo ko mga ibagbagakin ni Mami? Uray kini Dawel. Tama nga no maibaga na matlaan kin ni Mami. Wen, saan ka nga danag, Senyorito? Ay, dito'y nga mingiwat ko ta. May lawan na ti agibagan ko ha. Kalpasan ti panagkapumi kadamo ni kidi bagyo. Asikaswag dagiti ka sa pulak nga agtor. Wen no agbakasyon. Iso Ipakamok tumat lang kin ni Mami. No agluasa kon. Ay, Iso nga, anusam ko man ni Mami Sikala ko man ti mga uawat. Kan agpasensya kin kwa na Tonyang. uray kasti ti imbagan ni Jonas kanyak. Oras ana imbagan ni nanang ko kat maltratwan nak ni Madam. Sus, apay kit dinadyak panawan. Mangala iti sabali akatulong na. No, anda makaanos ken kwa na. Tunyang, remor ka din ni Jonas. Uwan, Madam. Sa dino ka no ti papananda. Saan aya nga itati ipapandakin mo na kijay bagyaw? Kasta. Naglukon. Apay sana nagpakaada kanya. Nakaturog kayo pa'y ngamin itay. Kat ko na nga ibagaklatan ka na kayo. Ala, bayabon. Numabalin la ko ma. Jack kaya at nagsiningdan kan ni Monique. Anya? Kabusol ko ni Myros Solomon. Gapoy ti panangpay na iti tarigagay ko makitandem kan ko inton eleksyon. Agkandidato kayo, Madam? What? Agkandidato kayo kas mayor? Ay, labanan niyo ni Mayor Solomon? Kinabi si Mayor ko ba? Ngam panunot at tunyang. Ada kwartak. Ada ko na machinery. Asit gak dagiti kakapitanes. Kat nukas kasano. Agtarayak kina Mayor. Anya? Anya di kinunayo, Papa? Numabalin sa nyo akayat nga kuyog kami kini Jonas? Juan, Ita niya manan arason, Papa. Ada ka di sa nyo nagkinaawatan kan tita kandida? ada. Kaguran akon. Diniritsak ngamin asana siya. Tidiktaran na kan butbulgan na.
Apay manan, anyat na pasamak, Papa. Ada nga minimawag kaniya kat pangpangtaan kan bilbilin na. Asan ko ngay tuloy akatandam ni Ninong mo Gonzalo. Anya? Gano sana kan wag tungbal. Dakas ti mapasama kaniya. Ha? Siyak, but nga ni Donya Candida. Oray makuna bakbak ng ngem siyak. Ngem, Papa, saan kayo kumangagap apa? Kasan nun ti pa nagasama mintugi ni Jonas? Lading hidag. Ngem nasaysaya at siguro nulikli ka mo ni Jonas. Anya? Ano di tatilalaking anak ti adda mabalin na when no mas may kargen ka. Ni Jonas saya yatek, Papa. Ngem, saan ko nakayat ngagbalin nga balayan ko ti manggurgur kanyak at tao. Tila mamin anaw nga aglabas ti aldaw. Saan anapupuutan? Hey, mailiwak betan iti balay may iti San Marianaw. Hanggang sa bagay, adda jay kanakak amang daldalos lata. Huray kat, adamat itid ko atang dana. Ketimat tricycle. Imbagakin litaw nga itad na kin Jonas ti boundary akas hulog ko iti utang ko. Ay, sa anak pa'y amakaawid ka dagitaw. Ta amangan no ada binilay ni Donya Candida ngagpaliiw iday. Kat maamuan da asaan kami anagtungpal iti bilin na. Nga iti oray inton kaano man. Saan kami nga agsublin ijay. Ada ka di sakit mo, Monique? Awan mat, apay? Kasla awan ka ganay gayam. Kan saan ka pa'y nagtimtimak manipod nagrubat tayo di balayo? Adan sa dakala parikot. Ama magin na dayo ti pamilya tayo, Jonas. Anya? Adan na ibaga kanyak ni Papa. Sakpay asumangkot ka itay. Kadno saan ama sulbar tay chay? Lumaw ti giwang iti nagbaitan da Papa kan Mami. Posible. Mapugsatan ti panaggayam ti pamilyam kan ti pamilyak. Saan ka maawatan, Monique? Kaluklok saw kanon ni tita kandina ni Papa. Kapoy ti saan anapatgan a kalikagom ni Mami. Nga agtandem danto kan Papa iti masungod nga eleksyon. Anya? Kaya't mo asawan agkandidato ni Mami? Well kano. Agkandidato para kinabisi mayor. Kaya't na, agkatandem da kumakan ni Papa. Kasta? Ngam ti parikot, nakaon-una ni Ninong Gonzalo anak ikadwa ka ni Papa. Agkandidato mat ni Don Gonzalo? Wan ka no? Kat nakapagtulang dan nga isuda ti agkadwa. Ay, anyan. Isa ako na ni Papa. Lumabalin, sanan akayat na agin na si Dagtapay. Nasayaat mo't no kasta ti mapasamak. Katamok. Kastanto mo ti ibilin kan ka ni Mami. Awan pa'y naibaga na kanyak, may papaniti dayta. Sigod sama ta di na ibagbagakan ka dagiti plano na. Ay, wan matkit di Ngam Jonas, masapal ang maurnos da ito'y. Kasaridak na papakan Mami, inton nagapo tayo iti Bagyo. Orayan talaan yung dagiti kakadwa, Jonas. Nga mga latan iti room ta. Sige, damagan ta. No adadwa single da. Okay. Diyay ko maagabayan niya. Kumaa. Nagbayag mo't nga mindaruin na. Kung naklano na kaon-unadan dito, ita nagbuntog ti taray tinugan ta. Mano alugan da aya? May saaban. Nagarkilada. Datalang tadabukod na alugan. Okay. Mabit lang ha. Agdamag ka kiti desk clerk.
Kasano da ito yan? Awan ti available a single da. Ado ka no ti guest ita ta weekend. Di, daw balangan. Agkakwarto ta. Okay ka lang? So what? Sagay sa mo ti bed. Kan, di nakmat nga taripan. Anya? Anya aga po nga ramidak da ita. Saan ko akay ta makabasol kin ni Mayor Solomon? Ang mga nupaltugan nak. Saan mata kriminal ni Papa tap naramidan na ti kasta? Sige ha. Isulangan ti alangan ta. Adalakit di mading atapan. Wano, mako na dagiti kagayam mo. Nyat bibiyang ko kadakwala. Anya? Ay, saan ko akayat nga da negatibo ang may bagada may papanken ka? Kuma, no ada relasyon ta? Nasingid lang mo't nga gayam ta? Hindi. Ibagata nga nobyo ta. Anya? Ay, narigat yag pamarang. Saan ko akayat day ta? Anya? Si kapay lalaki ti saan ang mga yat? Away may sa ti kwarto ta? Ala, no choice. Ang, saan ka ngagdanag? Saan kan to agundawayan? Agpag napagnatapay lang dito asidad ti lake. Sige nabayagan day din na uding ay ko dito eh. Oras siya. High school ak pala hindi. Dakil mat gayam nitang baliwan na. Uwan nga Rod. Kat... Oh. Ha? Anya kinakita. Nakigtot kan sa. Ni Eloisa. Iso day kadwa ti babae. Oh, Jonas. Asin mo tinakitam? Munik, mabit lang ha. Saan ka pumanaw dito eh? Adalaan ka makamak. Sino nga ta tinakita na? Pinanawan naklatan? Saan naklakit di ang nagbidot? Kaliklikod launay ni Eloisa. Agraman di bado na. Hanggang... Saan kun anak kamakam ita? Taos tumat anak kabalasyo itan. Kat nagado ataw iti pedestrian. Ay, no kasta. Dito'y nga ti imayanda ken tatang na. At datan iti room ta diti hotel. Nga may kulkulan ka pailaan. Saan naklakit di ang nagbidot? Nilakit di Eloisa day chay. Uy, Jonas! Ha? Ay, kasasaonak ka di mo ni? Anya ka dit mapaspasamakan ka? Sino nga minja kinamakam mo? Ni ka di Eloisa? Impagarup ko no iso. Ang saan matgayam? Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti madama gilyong. Anya? Pumanawan ti Bonggoy da Don Gonzalo. Sige. Amo yun, darami din nyo. Bye! Dayda, kanibusan na rin daya Don Gonzalo. Awanton parikot ni Madam Candida. Sapay lang kumatagbaligi dayong. Makamuda-matan matiliw dayda. Tinapatag kat sanda kakadwa. Gustong da gito eh. Mabalay nang da gito nga itugot ko. Umdasan da ito'y panakkalan na nga attache case. Agbasak tulangan nga agpa Manila. Rabi iti alag abiyahek. Ti amudan to kat nakaturog ak pailaang. Oray nito niyang.
Saan ko nga ipagpagaton ko na? Sana bale. Ag-check-in to pa lang iti hotel. Nga asidag iti airport apagurayag iti flight ko. Ni Monique dito yung mauawag. Apay nga tamanan. Hello, Monique. Hello, Jonas. Agyaman na ka? Kumusta ka? Okay lang, Mat. Jonas, awisan ka kumain ti dinner. Mangantay ti ruwar. Sige. Oray kat awan pa panak kita. Oh, thank you. Dagasan dito'y balay, ha? Wano siya kung timangdagaskan ka? Siyakon. Oh, thank you, manan. Welcome. Oh, sige. Bye. Bye. Pagustok man langan ni Monique. Siguro, maodin da ito'y apanagkuyog mi. Naitulod matlangan da Tomas ni Compadre Gonzalo. Babaeng ti may salukan ko. No bilang tadaman daga sa panggap da kengkwana. Malas dalain. Oh. Di Compadre Gonzalo. Hello, Compadre. Nakadanon ka ka din di tabalayo. Ano saya at met no kasta? Anya? Natambang dagiti taom kunam? Hello, Dawal. Anyat madamag. Kumusta tinuayat na ilyong apanang tambang kan Gonzalo? Awan di kalaban niyo, madam. Tinadagda ka no tilugan ni Don Gonzalo. Kat, sigurado na tayan? Nakirangan na kiti pasorod na. Awan na dangran kada inyong. Tidamdamagak tisong batam. Masigurado na tayan ni Gonzalo? Sigurado ka no, madam. Tapi nagpag na tilugan na. Nga da ititinga. Anya? Talo ka no ti Bonggoy ni Don Gonzalo. May isa itisang mo kan itinikunan. Akin tinga tinagluganan tilangay. Karamba! Saan kayo pa lang nakasigurado ti dayta? Di kaya't ko'y nasitganda ko bakit sinigurado na tayan. Aqua, madam. Kasanon no si Bibiyag? Magpapada kayo amin kay Nutil. Awan sir-sirbiyo. Yug mo tapaltog mo tapatayin kayo aminan. Sana, madam. Oh. Sino ba iti tao yun? Numatay kami amin. Ay, ado ti maalak dita sa bale. Saan kayo madanagan, madam? Oh. Iti sumaruno. Siguradbun min amatay ni Don Gonzalo. Nalaka nga isawag yun ay ta. Ngab, sa bali ti aramid dawal. Masirip na kiti kalaban nyo, madam. Kita mo, kanay gagara asa na nakilugan ni Don Gonzalo iti Bonggoy na. Oh. Taga Magda. Nga dadag ka sa panggapyo kadakwada. Ramba, siyak pa yan tituduan ni Mayor Solomon. Madamanin umawag ni Jonas. Sige, madam. Dito'y kami laeng. Agsarita kayo. Sige, madam. Panaman na kayo, bay. Sige. Sumunod kayo, banyak. Sumbatak to'y may sa cellphone ko. Hello, Jonas. Mami, anya man ang daytoy atamag. At a komentaryo iti radyo ko na nito niyang. At atapon da ata kayo ti adda iti likodan iti pan nakatambang manan ti kumboy ni Don Gonzalo. Anak katayan na iti tuwa tao na. Anya? Iso da itati kunak adakas ti ibong at ipanggapya panagkandidato. Sige, mami. At dimtang alugan dagiti pulis. Da kayo lakit ti tirantada. Anya? Sige, mami. Masapulas ang kita. Bye. Sinalbag. Ina, urela ado a pulis karte adda dita sango ti mansyon da madam. Uy, sapsapulan da.
Taiso ti maatap nga day ti likudan ti panagtambang. Uy, anyo day tuye na maarami dita. Iti, napabasol ni Madam. Nga iso ti, adda iti panakapapatay ti agnagan iti Rufino Cruz. At tao damit laeng iti nagsumpunan daan ni Gusok in Don Gonzalo. Si Maruno, ti panakatambang manen ti konboy ni Don Gonzalo. Ni manen Madam ti atapad da. Jesus, kasanon, nung mapanagnakanda nga isong agpaisaw. Ay, ipaikat mabalo ta. Saan ngamin adumdum ngag kanyak ni mami? Ay, itapay laang. Parikutan ti sangwan na. Iso nga tangag paiso ti adda iti likudan day apa nagtambang, senyorita? Saan ko nga amo Tonyang? Aw-awagak manen. Ngam di nagsungsungbatan. Kasano nga rod ita? Napandag iti pulis iti opisina na. Taimbitaran day di istasyon ti pulisya. Ayan nga rod ni Madam ita. Ay, saan ko nga amo Tonyang? Masapul a sumango kadag iti pulis. Ket nasken matadalusan na tinagan na. Uy, daytan ah. Ay, di pa nagrugrug iti kampanya. Saan pa ila nang ipila iti kandidatura na? Ngam, adda man ang isyo kan kwa na. Ay, kasano ang mga abak? Kan agkandidato ti kasta? At sino kumapay ti sabaling agpanggapiti dakas kaninong mo Gonzalo mo ni? No saan ani Doña Candida? Kasla jackpot siya na mga rami ni tita kandidati kasta, papa. Saan mo pa ingam amuunay ni Doña Candida mo ni? Anya ti kaya tiyo asawan? Anya ti saan ko nga mo may papankan ko na? Ay na, saan mo napalutputin pa'y kaniya? Papa, No saan na sumardang iti dakas ngar aramidan na? Dahil tati mangikursong kanwana iti pagbaludan. anya? Nakurang lang amin ti ebidensya kan awa nagsaksi kontra kanwana kadag iti napasama ka krimen nga iso ti kang runa na maatap. Kas ita. Ay, kasano lang araw din ni Jonas, papa? Talaga pa ni Koda ita. Ngamin kas makita kan mapaliw ko. Si kalaeng tagayat wino gusto. Awan mo't panagayat ni Jonas keng ka. Taday jay nga rin nakatulong te ayatan na. Papa, Kas iti da ita. Agkoy-koyog kayo lang aronan. Iti nakakita iti kaingingas wino karupro pa ni Eloisa. Pinanawan na kalatan nga wanan yaman na. Ha? wala nga rod, papa. Iso na bad tripak. Mawatak tirignam. Ngaman niya nga tano padasem malipatan winuliglikan ni Jonas. Papa, Tingi-tinga mahusto tirignam no talaga nga ayatem ni Jonas wino saan. sige, papa. Padasak nga ramidan na ita. Ngam no saan ko ang may waksi ti panunod ko kenrignak ni Jonas. Ipamospusak ti amin. Aniya. Kat masapul mat nagkapya kayo kanito niya kandida. Kalag-akayat ko ti agawid iti San Marianaw. Pudnaw ang makasarsaritak ni Litaw. Ken tinangitalkat iti balaymay. Am sabali latan umakaawidak. Ngam timat parikaw ket ni Doña Candida. Ay, amagan no aging gaita. Ket adda pala taon amapan akpal paliw ijay. No agsubli kami kitday. Ay, siguraw. Ibturak pailat iliw ko ijay. Sa anak paila nga agparparang ijay. Taamangan no iso paila kitday.
Di pa kairuban may nga gama. Kakaisuna na talid kami ditaw. Ken awan makaisturbaw iti panagadal ni Eloisa nga anak kaw. Yang ruditan, madam. Mariribo ka nakdawal. Siyak tiyag peligro itaga po iti kinainutilyo. Sana balik ko mano na tayo da dya Gonzalo. Nasikap da ngamin, madam. Oh, anak ti... makaungot ka talaga. Panagunak, madam. Nasaysayat. No isobliyo tinasayat alangin-langin nyo ken Mayor Solomon. Ken makikapya kayo langan kini Don Gonzalo. Aniya? No mangabak ni Don Gonzalo Caspisi Mayor. Nataltalgad tumanang dagiti negosyo. Ha? Kasapulan nyo tibak apin no proteksyon dagiti nakatugaw nga opisyalita, madam. San pa siguro apanawan asumrek kayo iti politika. Kaya saan yun ngalmanan pa dita nang runa karne at dandakal nga iso ka na kayo. Gapo iti nagsasaro no ang krimen ada kayo tikang runaan na maatap. Gapo, iti kinapalpak yo. Santay ko man nagpipinabasol, madam. Inaramid mo't amin ti kabalan dagiti tao tayo ngam kasi tinakunak. Nasikap dagiti kalaban nyo. Karamba. So atin nasayat nga ramidin nyo ita. Suggestion lang na di, madam. Magkikapya kayo ken Mayor Solomon. Dahil tati kain bagan. Aniya? Kasi tinakunak, madam. Kasapulan nyo ti proteksyon nyo. Kanisardan nyo pa ilang nagiti kastoy nga isyo. Ha, madam? Ni Donya Candida. Nya ka dati baga na ito eh. Hello, Donya Candida. Mabalin ka di ngagsarita tayo ti personal, Mayor? Mabalin mat. Basta napataglagit di ti pagsaritaan ta Donya Candida. Napatag, Mayor. Iti awan kumat makasinga ka data. Sikaman no sa dino ti kayat mo. Mabalin mat nag-close door meeting di ti opisina. Saan nga taan na saysaya at no ijay balay mulan, Mayor? Mabalin lang dapat. Uray no inton rabi no agapukan di ta opisina. Mabalin lang ta. Uray may sapsapa. Oh, agiyaman nak. Mabalin mo tamang itugot aklangan iti pag-dinner tayo. Hadakin ka na ita. Hanggang mabalin mo't ngagpaluto ak. Nuijay kayo ngag-dinner. Mangitugot aklangan, Mayor. Sige. Hadakin ka na ita. Awan, panikot. Oh, agiyaman nak. Between 5 to 6 p.m. Ada ako ni Jai, Mayor. Sige nga nun. Sakbay alas 5 agawin ako, Donya Candida. Agyaman akmanan, Mayor. See you later. Bye. Bye. Na. Kasla nagbaliw ti turong di angin na. Anya ti kaya tasawa ni Donya Candida. Kasla disipulo ti panagsasauna. Mas dawak. Awagak man ni kumpadre Gonzalo. Napintas launay, tatangadang yo, madam. Husto ti kinunamdawal. Saan pa siguro apanawan na sumrugka kiti narugi ta politika? Uwan mo't, madam. Ngem adan to. Ay, minino talo mamisan ti isyo. Mabalin nga ay tuloy tayo tumatlang ti panang patayo ganitong Gonzalo. Wana. Nano ka dagito eh. Talagang awan sa bali nga tapen. Wino ito duda nga detrikodan di amin. Nusan ata kayo. Namiris ko maday tandawal. Sige, agsaka na kayo.
Mapantayo iti balay da Mayor Solomon ninton malam. Awan madam, awan parikot. Gam, datalang ti mapan. Ay uwan gayam. Da kayo lata madam. Awan parikot iti dayda. Saan ko akayat ako na ni Mayor Solomon na rumaot tayo? Iso asikalang ti kaduak. Awan madam. No, panunutan kita. Awan madnas ka na kabuteng yo. Tawan matagpangpanggap ka na kayo ti dakes. Wan matidi ah. Da kayo ti rumbang nga pagbutngan ta. Tada kayo ti atadakes. Agagam na kadakwada. Dawal. Hindi kaya mulakat madam. Taday tatipod no, saan ka di ha? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kunam Tonyang. Imawag ni Mami. Kat saan nga ag-dinner ditoy? Isumot ti kunana. Tama panda ka no iti balay da Mayor Solomon. Anya? Wan, senyorito. Saan amang rabi ditoy? Tada dinner meeting da iti Mayor. Kasta ka di. Ay wan gayam, senyorito. Napan ka din iti police station ni madam? Saan ko nga amo, Tonyang? Saan ko pa yung nakasarita ni Mami? Kuma, maurnos da deta kat madalusan tinagan ta. Ay, saan ko nga mo? Nupod na ni Mami ti adda iti likodan ti amin. Uno, adda lang mangdadaal itinagan na. Anya? Dadaalan da tinagan na? Kasta karugit ti politika no maminsan Tonyang. Dadaalan da ti kalaban da. Wenno saan? Kas iti napasamak. Pinanggap da patayan ni Don Gonzalo. Ket natural. Gapo taag ngayangay ni Mami. Iso ti may sa amaatap. Day tamat tirigat na. Wenno saan? Nairanta akas ti mapasamak. Tapno mapabasol ni Mami. Tano panunutan. Nairanta asaan nga aglugan ijay ni Don Gonzalo. Tapno saan na mairaman? Kayat mo asawan? Isuda mo't lang tinagarami? Saan ko nga ibagbag akas ta? Anong posible ang naplano ti amin. Tapno madadaal ni Mami, Tonyang. Addan samat na sugatan. Wenno natay kadagiti pasurot ni Don Gonzalo. Kasta ti damag. Saan tayo mat nakita dagiti bangkay, dagiti kunadaan natay. Ay, nagkaro damatan no kasta tinapasamak. Kunak nga ro doon, Tonyang. Kasta karugit ti taray, wenno sistema ti politika dito'y lugar tayo. Malaksid pa eh. Ti kanayon nga ipadpadamag da nga gatang da iti butos. Ay, anyamot dan. Iso ano sumrek ka iti politika, masapol ang natibkar ti rusok mo. Kan ginabsuon ti perak mo. No dakkal ti gastusan da. Kasano asubutan da kat nagbasit samat ti sweldo dagiti mayor kas kada busy mayor. Awan idea kiti dayta, Tonyang. Ay, iso ay senyorita. Saan ta napagsaritaan dayta? Kasi tinakunak. Saan kon abyangan ni Mami? Bay akon, manya tigiti kayat ng aramidan. Tawan mo't lang Sir Serbina. Senyorito, Saan abali? Tama ka panawak. Ngamtay kid daw ko ken ka Tonyang. Anusam ko man ni Mami. Saan ka ngagdanag? Mangibata kiti nayon ti sweldom. anya? Addakin ka no idulin mo. Ngamsan mo nga ibagbagakin ni Mami. Saan ka ngagdanag, senyorito? Ikarigatak ate agserbikan madam. Basta, di na kumalabsan ti mang pasakit kanya. Ay, sige. Agyaman akton yan. Basta may sakadag ito'y masungad ngal daw. Pumanaw akon. Kaano ka day ti panggap mo nga ipapanaw? Hurayak lang ang maurnos dagiti papeles ko. Ken ladingitak ton yan. Saan ko nga mabalin nga ibagaken ka? Iso Sana ga po, tawan pa nagtalag ko ken ka.
Saan ko akayat ama ni mami ti plano? Ken ti uray asino man malaksid ken ka. Aging ga iti sa anak ang makapanaw. Tama nga no sa anak ang matuloy. Senyorito. Amumatan ni mami. Numamon na. Sigurado lakit di adinak palubusan. Maawatak ni Jonas. Kaasim. May sa nga anak. Hindi pa'y may paay amin apakaragsakan na. At danti husto nga edad ng inakman pa'y laang ni madam. Nang runa iti pakasip ng ti puso na. Anya ka no? Ay, sa bali lang at talaga tibak nang. Adu dagiti bak ng ama ko na. Amadi ti ugali na. Nupay, saan matkit di nga amin? Ngam kas iti paliiw ko. Adu kadakwada ti manangum sila unay kada kami anak kurapay. Saan damat abo mato dito'y rabaw ti daga? Saan damat amay tukot ti sanikwada iti tanamda? Ken agpapadamat nga agurnos ti sa katibak ng ken pobre no matay. Mabanda yun, Jesse Paus kakadwa. Ay, da kayo kayam. Tako na ni Madam. Da kami lang di mapaan iti balay ni Mayor Solomon. Dawal. Talaga di mawawatan ni Madam niya. Naglagang nagbalbaliw di panunod na. At teras aman di akas lapasayan. Manangarod, Dawal. Naimbag. Tadanang singaking kwa ng awag. Hindi kas taon ay pungtot na gapoy tinapasamak. Pinupan na kabayo. Naranggas ni Madam. Nakabutbutang. Nang rona no agbalin na Mayor, Dawal. Sana mabaling kanya kleda kakadwa. Nutoso ni Madam. Mas toso akpay. Mumi, Dawal. Ay dati laglaki pa nyo. Saan tayo abas tagbutang kin Madam? Anya ti makunam. No agsari na tapay. Sagbay amang rabi tayo. Dun yakan dita. Adalata ka na kayo na Mayor. Mabalin na ta kanya. Kaya't ko, may pamaysadan to ti mga anak. Sige, sige. Ita, anya ka ding angin. Takayat mo makapagsarita ta kat imay ka dito'y balay. Saan ko akayat nga ginura ta, Mayor Solomon? Saan ko akayat? Asyak ba na ti atapon nyo tinapasama kapag nakatambang tipunggoy ni Don Gonzalo? Saan da kami mapabasol? Tasipod na amuam nga iso ti makatandem ko. Ken sana napatganti daw mo adata ti agkadwa. Ammo ka nasakit tinakam mo. Wan, gam saan ka amarami ti atapyo? Nga ta, ngamkas na ko na. Sanda kami ang mababalaw. Ala, maawatak matkit di. Iso may mayak. Takayat ko ang mapukaw na itang atapyo kanyak. Makikapyak ka na kayo kan saan ako nga kandidato kay? Aniya? Wan, diyak kayat nga dapagat atapan nyo kanyak. Iso kayat ko nga isubli ta kumatisigod alangan-langan ta, Mayor. Kat ikarik, suportaran kayo kini Don Gonzalo iti kandidatura yo. Sure ka doon niya kandida? Napudno ka dagiti ibagbaga, Mayor. Kasta ka di. Alala kat, nasayat no kasta. Kat adaking kan, no parparaw pauladay tadon niya kandida. Ha? Saan minabasol? Agam, kayat ko,
San lang data ti makapagkinawatan. Ngam di agkapya kay kumabot ka ni Compadre Gonzalo. Ani niya? No! Talaga na po no ti panggap mo ang makikapya. Mayor. Mabalin, Doña Candida. Bravo, madam! Ngam, agborborek ti darak. Na, Doon. Kasladyak maaramid ti makikapiya kundi Gonzalo. Masabol, madam. Tilmunin nyo pa lang di predyo. Tapno awan pagamamkan kan pagparikutan nyo. May pamaysayo pa tinegosyo yo, madam. Adamat kalintigam, dawel. Ngam, kasladyak mairusok ti pandakikapiya kundi Gonzalo. Ngam no panunutan, madam. Basit lang nga banag tinangrugyan. Tisan nyo anak kinawatan. Lipatan nyo na yan. Kapilitan. Tapnawanon ngagpaiso ti parikot. Kun may pamaysa kon tinegosyo. Tani naliwaya kon. Isumat, madam. Sige na wala gawin tayon. Kaya't kon ti aginana. Daita, tibag si dawa, kumpadre. Ngam sa nadakas, no makapagkinawatan kayo kani Doña Candida. Uwan, mawatan ka. Saan ka ngagdanag? Mamuantan tumat lang, nuan niya talaga ti kandat. Win motibo na anang rami di kastoy. Uwan, kumpadre. Uwan, gusto kay di dayda. Uwan, kumpadre. Sige. Agkita ta iti opisina kin Don Bigat. Bareng umay ito ni Doña Candida, kahit magapagkinawatan kayon. Sige, kumpadre. Bye. Aging gaita. Saan ko pala nga mabuhatan? Nuan niya talaga ti motibo ni Doña Candida ang nakikapi. Bagam, may sala ang tiyambok. Sana ka mamati unay kadagiti alibay na. Adi na kaya't nga isutikan nayo na maatap no adada ka sa mapagtang kan Compadre Gonzalo. Mawata kon. Kaya't na lang nga maikupin ti atap mi kan kuana. Ngam, nagbidot ni Doña Candida. Oray kas jay tinaramid na. Sanlat tama punas ti mading atap mi kan Compadre Gonzalo kan kuana. Isuanas kan ama paliiw lata dagiti graw na. Dimtengan, senyorito, ngam nagtaros iti kwarto na. Kaya't nakano ti agina na. Kasta ka di? Amo, nakitak anaragsak ni Madam Adimtang. Saan akas iti sigod anasidungot. Kasta ka di? Nasayaat nga rod no kasta tonyang. Amanga no, nagkinaawatan dan kin Mayor Solomon Nasayaat no kasta. Saan ko akayat nga adda kariri ni mami? Uwan Tadi daket atapet nga isuti nang patambang kada Don Gonzalo. Ken isupay ti atapon da iti a mastermind. Iti pan nakapapatay iti kabarbaro a tao da. Iti nagsugpunan da negosyo. Uwan nga ro. Ket no agkakapyadan. Asan dan tumat nga ta napagatapan ni mami? Kumaa, senyorito. Ay, ket nabang ara na kiti dayta. Ket saan ako na madanagan. Uri addak iti adayo tonyang. Uno nga ta?
nakapagkapyamat laangan da Mayor Solomon kan mada? Nagbuteng nga tamat laang iti posibilidad na amabalod no maamwanda nga iso tinagaramin wenno akin nakam kadagiti na ipagpabasol. Ay, kasla nga awan iti langan ni Madam ti agpakumbaba. At tamat lagayam buteng na. Kunak no super turad ng takrot maglagayam ni Madam Candida. At umawawak. Di manin number akanayon nga umawawak ngam di mat agsaon song batak. Hello? Hello? Asino ka dito itoy? Nay, inagtap na mata. Di nakmat sinumbatan. Asino ka di nga agpaiso? Ay jay nga umawawak. Adi sumumbat no kasao. Ni nga ta iloy sa nga agpaiso day jay. I-text ko. Barang no ag-text ba? Agtuyan ti kape, Senyorito Jonas. Agyaman ak, Tonyang. At kagayam ibagak, Senyorito. Ha? Anya day chay, Tonyang? Sakbay amaalak ti turog ko idirabi eh. At taimawag ka niya. Sino timawag? Ti sigod nga umawawag at di sumumbat. Anya? Saan nga taan ni Eloisa dayjay, Senyorito? No iso? Kaya di sumungbat. Ungarod. No maminsan, Tonyang. Agpangadwa akin ni Eloisa. Ne. Anyat kayat mo asawan, Senyorito? Amangan nupod no adi na kay ayatan. Kayat daklang akwartaan. Ano niya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. I-text ko langan. Sana bali. Tawan mat aramida ko. Ni Eloisa. Iso tayo ti umawawag. Awan pa ni Madam. Hello, Eloisa. Agyaman at nakaawag ka manan. Awan pa ni Madam. Ha? Anya ka na ibagbaga ka di natuloy. Anya day jay. Tiimbaga nga awanan ni Jonas. Kaya't ko asawan, awanan dito'y Pilipinas. Napanidya Amerika. Siguro, gapo iti sakit tinakam na iti panagsinayo. Sa dino ka diti ayan nyo ita, Eloisa? Mabalin ama amuan? Inigtapnan. Talaga ati na kayat nga ibaga no sa dino ti ayan dakin tatang na. Sa bagay, narigatan. Amangan no, mailawan ko nga ibaga ken Madam. Naliday manandiruba miha. Gabugad di iti babanaw ni Jonas. Wait pa. Day ka di ti paglidlidayam. Siyempre. Sa napalikod na ito. Anya?
Makapan ka madiyan o kayat mo. Kumplito ka maditi papeles. Adamat multiple entry may Amerika. Wala niya. Apay ajak na lagit dayta. Susiya, disurutam ni Jonas. Wan nga paiso. Tapno saan na nakadidilawa, sinurod mo, di agbakasyon ta. Paiso, papa? Wan, kat alaam kan doon niya kandidati address ni Jonas siya'y ta mapantay tayo. Oh, yes, papa. Awagak ni Tita Candida. Kat pa ipag nag-travel agency ti papeles tayo. Oh, makitam, dinaragsagan niya. Ano ka niya naman, madam? Di ka ni kadwa, Rabi eh. Nabay sa anak ni Jonas, timanaw asaan na nagpakada kanya. Nasakit lang muna iti makam, iti panagsina da iti kayan ayat na, madam. Dahil dyan lakit di nakatulong ti pagsaksakitan tinakam na. Nagado dita, may karikan ko na. Oo, masuro na klauna eh. Dahil dyan kiti nanis-nis ti kayarigan na, ti pagtatakkunan na. Awan, aluwag paiso, madam. Ngamisungarot tinakariknaan na itaya. At nangarot marami tayo. Kalukwan, masursuro na ita. Mabalin na kasta, madam. Ngam amo ka di basta malipatan ni Jonas ni Eloisa. Tadamon sa ngayon. Kinamaag. Dahil tapay din tinanggapan ni Mayor Solomon na nagibaga. Kurang ti panulot ni Jonas. Kasatin baga na. Wan, iso maluksawak launay. Kaya siguro ni Jonas, win mo senyorito di makailiw-liwag, madam. Ngab di pagluksawak. Di man lang nagpakada kanyak. Linibasan na kitin. Ay, amkan na siguro. Alakdam nyo no agpakada. Isa apay manawa din agpakada kada kayo. Wah. Sige dawal. Aramidin yung jabilin ko. Sung batak lang ti umawawag. Oh, imot gaya mo ni. Anya timbaga ni Donya Candida. Inted na kanyak ti address ti balay da itchay, papa. Nasayat. Sumaruno ka no? Agbakasyon ka no, mat? Agkikita tayo to itchay. Kasta ka di. Nasayat ba't na pa ni Jonas si Jay, papa? Kat siguro, awanan tilapad kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Iti dahito pa nang surot ko ni Jonas sa Amerika. Saan ko napaluspusan? Ngam, may babati daya mo, anak ko. Awan kanyak dayta. Basta matagikwak ti ayat ni Jonas. No saan ko amauray, ipamuspusak. Anya ka lagi diniha. When papa, by all means, masapong nagtinagkanyak ni Jonas. Talaga nagpatakaglabas ti Aldaw. Saan ang napupuutan? Kasla nakailiw-liwag badlangan ti anak kaw. Malaksad no pamaranglaan ti kinaganay-gay na. Ken kinaragsak na ang makisarsarita kada kamay. Kasla namin pinsanan ang nalipatan ng tinapasamak kadakwada kin Jonas. Kan anya jay da istorya ti kasinsin na. Ada kanu agras kin kuana. Kaagad adal madlang iti universidad apagad adalan na. Nasaya at mad, no addan sa bali, apakaibaw ingan ti imatang na. Tapnaw, maiwaksinan ang mamimpinsan ti napasamak, iti umunang ayat na. Hanggang nasaysaya at madlakuma,
no makaturpos pa yung agadal. Sa sumrek man na iti sa bali a relasyon. At dagayam na sa una kanyak ni Jonas. Napankanon ijay Amerika. No kasta imadayaw. Talalabit ang nasakit tinakim na. Kaya't naasawan. Talaga adidan taw nagkita. Saan mo na nasunutan ni Eloisa timawag kanya? Anya nga tatilik nana, itinaaman na apimanawon ni Jonas. Adda nga ta? Adidan agkita ado ha? Tunya, gumay ka man. Ni madam, ay ayaban na. Umayan madam! Anya nga tati paaramid na kanya. Anda ka di paaramid yung kanyak madam? Ang mga numakapanawa kiti mabiit tunya. Surutag ni Jonas sa Amerika. Kasta ka di? Ngam, adda sumangpet nga iwanam. Anya? Sino madam? Ni tatang ko. Ay, adda pa'y gayam tatangyaw? Wan. Agsakit nga mintikabsat ko ang mga iwan kan kwan akat sublat at pailaag. Ay, manungay titawan ni tatang yan madam. Nasurukan nga otsinta. Ngam di kagda nagtanapig sapay kan saan nga kabaw. Imbag no dito iti pagyanan na. Tadi pa iso apakaburiburan ti kabsat ko nga da iya abra. Awan parikot madam. Sige. Ipagnakpay lang dagiti kasapwala ka papeles. Isagana kon dagiti papeles ko. Angam kitaak. No ipagnaklang ni ti travel agency. Mabayag kayo ka di ijay madam? Depende. Awan pagdanagan nyo madam. Siya kunti makaam mo ditoy. Adamot lang asikasuki jay. Wan madam. Sige, takasaog pa na ibagtital ka kiti negosyo. Saan na mabali na mabaybayan. Pinasikaso ko ni ti travel agency, ti papilista mo ni Kiha. Thank you, Papa. Awan gayam, ni Dunya Candida, kano matiplano na nga ipapa ni Amerika. Saan ko pinadamag, Papa? Nasaysayat kumano, agigidan tayo. Tapnoadan to pambaran tayo nga agsasara kada Jonas. Sige, dakayan timang damag, Papa. Sige nga Rod. Awagak to inton madamdama. Kaya mo siguro ni Jonas kat nadaywan na kon. Iya? Papa, ipamuspusan niyo kuman kan tita kandidati amin. Tapno makapagkasar kami ni di Amerika. Kanya. Wano saan? Siya kunti mang ipamuspusan hindi adda tayo ni Jay. Mulik. Tangayawan dan ka ni Loisa. Awan matindi rason. Tapno may bawing ti matang na kanyak. Nga ba, kasi tinakon-akon. Kasanunusan na kantulat ta masursurong ayatan nga oray. Agasawa kayon. Sakto ti bang kamu iti amin? Awan papanan na. Masurusuro lang tumatlang ayatan ni Jonas. Nakawagak. Tada ko madamagag. Doon yakan dida amiga. Andiyan na ito, Mayor. Nasaw kanyak ni Muni kaplanom kanuma timang surot kini Jonas si Amerika. Kasta nga ron. Nga madupay tinaskan nga si Kaswan. Kasta ka di? Apay ka di, Mayor? Pinaunos ko ni ti travel agency ti kasapulan bingag bakasyon ni Amerika kan Monik. Kasta ka di? Nasa ukanyak ni Monique, katinala na pa iti address mi ijay.
San nga ta na sa isaya at dahil akong daway tapno pag-asawaan tandag iti anak ta, amiga? Mapalin man. Saan ko nga ibayin nga ibaga? Agayat law na iti anak ko, iti anak mo. Katkas naganak. Nupay na alas na babae iti anak ko. Saan ko akayat ngagliday iti kakaisuna nga anak ko, amiga. Kat no ti panagasawa na kan Jonas ti makaparagsakin ko na. Umanugot aglatan. Oray siya, Mayor. Adayo akay kayat ko ni Monique. Gamti pa isa lang nga katulong. Ngam! Ti parikot kat sana kayat ni Jonas ti anak ko. Dada tayo ni di Amerika, ipamuspusan tayo ti Abit. Saan ko naparikot? Nga mga nagparang tumot lang na niya katulong. Kat ituloy na ti relasyon da. Sige. Basta muna kayo ni Jai, Mayor. Wan, amiga. Ngam amumat. Sana ka makapagbayagin ay. Tada responsibilidad ko nito'y. Namok na ita. Ken masangwanan ti eleksyon. Ang mga dunay tantugid di ti pangtiraan kanyak na kiti makalaban ko. Siyakto, di ba kamuti na ita? Nas kinatapalan tayo di kwarta na kiti makalaban mo. Tapdawan mang kalaban kan ka. Aramidan ta, ano ka sa pulan? Sige. Agyaman na kiti suporta, mamiga. Saan ka ngagdanag? Abalayan. Uwan na pala yan. Sige, kasabay nga ron. Bye. Magustuhak na niya ngayong baga ni Dunya Candida. Sana dakas no suportaran nagladda. Di pa iso ang magsay iti kwarta. Sanino ti papanon tayo, madam? Ti jay syudad. Pasikasok lang ti papeles ko ama pa na di Amerika. Nusa, patuloyin nyo nagbakasyon. Wan, adala kasi kasuk. So ada kayo ti baka mo dito ibayat ti kawan ko. Awan parikot, madam. Nada sumanglad na kargamento, siguraduhin nyo nga awan bulilyaso. Awan, madam. Oh, agtaleka ka na kayo dawal. Kat, saan kay pumalpak? Awan parikot, madam. Amuda kami maten. Sige. Ngapsak baya mapanak, awagak pa iti supplier ko iti droga. Uray ka diti may parit nga agas. Saragkan nyo talagan, madam. Wan, dakal gabi ti kwarta dita. Nagbiit ti bubak na. Awan nga ron, madam. Sada bali. Ada ti lokal siya bulab, ti gayem ko ang negosyante. Saan tayo ang makapagigidani, ha? Sana bali, Papa. Tinapatag makapagkita kami kini Jonas si Jai. Kasakbay nga agsubli dito'y Pilipinas, may patungpal konti planok. Tapno saan na makalapsot kanya. Ibabamla at talagan titignidad mo. Gapoy ti panggabong aramidan, iha. Awan kanyak dita, Papa. Tinaskan matnag ni Jonas kada kiti dakulap ko. No, saan ka nga nga patpatgan? Kanyakan nga gliday ka. Saan ko? Ngay palubos, ngay babamla unay ti dignidad ti pamilya tayo. Saan nyo na panunutin dayta? Total, ni Tita Candida. Kan, na kayo lang, mati makamoy ti talaga ang mapasama. Oh, Monique. Kat aramid at ti amin, tapno maayat naktumatlaan ni Jonas. Saan ko ang pagarupan? Ang tapay lagayang papawin no? Si bibiyag payla ang ti papa ni Madam Candida. Umay ka no, agyan dito eh. Ang tawag ko. Saan may local number? Hey, amangan no ni Jonas. Hello? Sino da ka di, Apo? Tonyang, kumusta? Ay, si kamot kayan, senyorita.
Kumusta kayo, tita? Nasaya at senyorito. Si kamat tita. Awan parikot, Tonyang. At done work ko dito eh. Wow! Ay, mayat senyorito. Ni Mami. Kumusta, Mat? Saan ko ba yan naawagan? Nasaya at matlata, senyorito. Iba ka nga ta, plano natin mapanidya Amerika? Wen gayam, Tonyang. Saan ka dilat kimun kontak ni Eloisa kan ka? Ay, imawag kat nakasaritak, senyorito. Ha? Kasta ka di? Kumusta da ka no kinaama ipe? Nasaya at nakanumat. Kan naibagak apin manaw kan ditoy. Anya? Kat sipod edi, saan mo ton nga mauawag? Anya? Naputad mo tan. Umawag pa ni Jonas. Anya nga ta tirik na ita. Talaga nga ta? Asaan dan nga agkita pa'y ken Eloisa? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.